Igitondo ciza n'umugoroba mwiza kuri mwese bakunzi bakabara TV1 tubifurije kugubwa neza aho muherereye ku migabane itandukanye igize isi dutuyeho. N'inkomezi James nk'ibisanzwe turi mu gitondo cyo kuri wa kabiri tariki 6 z'ukwezi kwa mbere umwaka w'2026. Reka tubane muri aya makuru y'iki gitondo, reka duhere ku ngingo z'ingenzi tugiye kwibandaho makuru twabateguriye uyu munsi. Inkuru ishimishije, Gadi Mukiza Nzabinesha yongeye kubonana n'umuryango we nyuma y'imyaka 8. Makobola ejo kuwa mbere mu misozi yikikije hiriwe imirwano ihanganishije umutwe wa AFC M23 MRDP twirwaneho na FARDC ishigikiwe n'imitwe ya Wazalendo. President Ndayishimiye Evariste alias Neva mu byumweru bibiri biri imbere agiye guhabwa ubuyobozi bw'umuryango wa Afrika yunze ubumwe African Union ifite icyicaro mu gihugu ca Ethiopia. Ntare Rushatsi House, ibyo ni ibiro bikuru by'umukuru w'igihugu cy'u Burundi. Havugwamo ko haba harimo abakorera abami babiri, amagambo yavuzwe na President Ndayishimiye. Kivu y'Amajyepfo, abasirikare benshi b'u Burundi baburiwe irengero nyuma y'imirwano ikaze yabereye muri iyi ntara. President Tshisekedi yagiranye ibiganiro na Joao Lorenzo ku mahoro mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Munyembere rero tugaruke kuburambuye kuri aya makuru. Reka makuru yacu tuyahere mu mujyi wa Bukavu ku munsi w'ejo kuwa mbere tariki 5 z'ukwezi kwa mbere umwaka w'2026. Vice Guverneur musha w'intara ya Kivu y'Amajyepfo Bwana Gadi Mukiza Nzabinesha yageze mu mujyi wa Bukavu aho yagiye gutangira ku mugaragaro inshingano ze nyuma yo kugirirwa icyizere n'ihuriro AFC M23 MRDP twirwaneho rimushyira kuri uyu mwanya w'icubahiro. Ariko uretse inshingano nshya z'ubuyobozi, hari inkuru ikomeye kandi ikora ku mitima nyuma yuko ageze Bukavu. Bwana Gadi Mukiza Nzabinesha rero ejo kuwa mbere yongeye kubonana n'umuryango we nyuma y'imyaka 8 bari bamaze batabonana bitewe n'intambara n'umutekano muke byari byarazahaje akarere k'imisozi miremire. Muri iyi myaka yose ishize, Gadi Mukiza Nzabinesha yahisemo kudatererana abaturage be n'ubwoko bwe bwari mu kaga mu gihe bwari buzengurutswe n'ibitero, ubwicanyi n'iyicarubozo byibasiye abaturage mu misozi miremire y'Umurenge. Inzira nyinshi zari zarafunzwe n'imitwe yitwaje intwari irimo Wazalendo ndetse n'igisirikare cy'u Burundi, bigatuma guhura n'umuryango we biba inzozi zigoranye. Nubwo byari bigoye, yakomeje kwihangana yemera igitambo cyo kuba kure y'umuryango we igihe kirekire kingana n'iyo myaka yose mu izina ryo kubana n'abaturage muri ibyo bihe bigoye by'intambara ndetse no guharanira umutekano. Ku munsi w'ejo rero kuwa mbere yongeye guhura n'umuryango we, bikaba ari intambwe ikomeye y'amarangamutima ishimangira igiciro cy'urugendo rurerure n'ubwitange bwe. Tukaba dukomeje kumwifuriza gukora neza inshingano yatorewe ndetse tukaba tunamwizeye ko azazikora neza. Reka rero dukomereza amakuru yacu ahitwa Makobola ku munsi w'ejo hashize kuwa mbere tariki 5 z'ukwezi kwa mbere umwaka w'2026 mu masaha y'amanywa mu bice bikikije centre ya Makobola. Imirwano ikaba yari kaze cyane hagati y'ingabo za FARDC zifatanyije n'imitwe ya Wazalendo ku ruhande rumwe bari bahanganye n'ihuriro rya AFC M23 MRDP twirwaneho mu gace k'agasozi kitwa Mushingwe, umusozi ureba neza Makobola ya mbere. Abaturage bari hafi yaho imirwano yabereye bavuga ko imbunda ziremereye zakoreshejwe mu mirwano y'ejo. Abaturage batuye mu duce twa Makobola, Kamba na Kashenya bakaba bakomeje guterwa ubwoba n'ibitero biri kubera muri utu duce. Kugeza ubu nta mibare yemejwe iratangazwa kubyerekeye abaguye cyangwa bakomeretse, ariko ubwoba n'impagarara bikaba bikiri byinshi. Abaturage benshi bakaba baragumye mu ngo zabo ku munsi w'ejo mu rwego rwo kwirinda ingaruka z'iyi mirwano, abandi bakibarahunga. Turakomeza gukurikirana uko ibintu bihagaze kandi tunakomeza kubagezaho amakuru mashya uko agenda atugeraho. Dukomereze mu gihugu cy'u Burundi. Mu byumweru bibiri biri imbere, Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye uzwi ku izina rya General Neva ateganyijwe gufata ubuyobozi bw'umuryango wa Afrika yunze ubumwe African Union mu buyobozi busanzwe busimburana. Ibi bibaye mu gihe akarere k'ibiyaga bigari kari mu bihe bikomeye by'umutekano muke n'umwuka mubi wa politiki.
igihe Uburundi buzaba bufite izi nshingano zikomeye ku rwego rwa Afurika, imbibi cyangwa imipaka yabwo ibiri y'ingenzi ariyo ihuza u Rwanda n'u Burundi ndetse n'ihuza u Burundi na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo izaba igifunze. Byongeyeho kandi ingabo z'u Burundi ziracari mu butumwa bwa gisirikare ku butaka bwa Kongo mu ntambara ikomeje mu burasirazuba bw'ico gihugu, kuko bitangazwa n'amakuru aturuka mu bihugu bya Qatar na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Biteganyijwe ko perezida uzaba uyoboye umuryango wa Afurika yunze ubumwe azagira uruhare rukomeye mu gukurikirana no kugenzura inzira y'amahoro n'ibiganiro by'abanyekongo. Iyi gahunda bivuga ko izashirwa mu bikorwa n'igihugu ca Togo, mu gihe perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi yaba ayemeye. Ibi byose bikomeje gutuma habaho ibibazo n'impungenge mu bakurikiranira hafi ibya politiki mpuzamahanga, bibaza ku bijyanye no kutabogama n'ubushobozi bwo kunga impande zibiri ziri mu makimbirane, mu gihe igihugu kiyoboye umuryango wa Afurika yunze ubumwe gishobora kuba gifite uruhare rutaziguye muri iyo ntambara. Ubwo ni igihugu cy'u Burundi. Mu bihe akarere karimo ubuyobozi bwa Afurika yunze ubumwe buzaba buyobowe n'u Burundi buzakurikiranwa hafi, haba ku banyafurika ubwabo no ku bafatanyabikorwa mpuzamahanga, harebwa niba koko buzagira uruhare rufatika mu gushakira Kongo n'akarere amahoro arambye. Tutarava mu gihugu cy'u Burundi rero, Igitega mu murwa mukuru mu bya politike w'iki gihugu, amakuru dukesha umuryango Focode usanzwe uvuga amakuru aba yatohojwe kandi yizewe. Mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere tariki 5 z'ukwezi kwa mbere umwaka 2026 mu biro by'umukuru w'igihugu bizwi nka Ntare Rushatsi House habaye ibintu byatunguye benshi mu bakozi bahakorera. Perezida Evariste Ndayishimiye yatanze ubutumwa bukomeye ku bakozi bakora muri Presidansi mu nama yabaye ku munsi w'ejo ku wa mbere. Yabwiye abakozi bakora muri ofisi zitandukanye ko atazihanganira umuntu uwo ari we wese wakora asa n'ukorera ubutegetsi bubiri cyangwa abami babiri, kuko amakuru aturuka mu bantu bari aho hafi. Perezida yagaragaje ko hari abamufasha mu kazi ka buri munsi biyoberanya ko bamushigikiye nyamara bakamuvugaho nabi cyangwa bagakorera inyungu z'abandi. Yavuze ko iyo myitwarire atazayihanganira na gato. Ibyatangaje benshi nuko perezida yitabiriye isengesho ryo mu gitondo atabanje guca mu biro bye, ibintu bitari bisanzwe bimubaho nyuma y'aho amagambo make ariko yuzuye imvugo irimo imigani n'ubutumwa bugenewe abo bureba yahise agenda atagize undi ahura nawe muri ibyo biro. Nyuma yo kuva muri Ntare House, Perezida Ndayishimiye yahise ajya mu bushikiranganje bw'imari n'ikigega ca leta mu rugendo rutari rwarateguwe ku mugaragaro. Amakuru avuga ko yaganiriye n'abayobozi bakuru baho, bukekwa ko urugendo rwari rugamije gutera inkunga abakozi b'iyo ministeri no gushyigikira Minisitiri Alain Ndikumana. Nubwo iperereza rikomeje, ayo magambo ya perezida akomeje gufatwa n'abasesenguzi bamwe nk'ikimenyetso cy'ihangana riri hagati ya Reverien Ndikuriyo umuyobozi wa CNDD-FDD, nubwo nta muntu watangajwe ku mugaragaro wavuzwe nk'umwami wa kabiri. Igihe kiri imbere nico kizagaragaza neza icisha inyuma y'aya magambo n'izi ngendo zitunguranye z'umukuru w'igihugu. Iyi nkuru rero tukaba tuyikesha ishyirahamwe Focode. Tutarava mu gihugu cy'u Burundi, ku nkuru dukesha Minembwe Capital News yanditse ku munsi w'ejo tariki 5 z'ukwezi kwa mbere umwaka 2026, hari amakuru avuga ko nyuma y'imirwano ikomeye iherutse kubera mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, amakuru atandukanye akomeje kwerekana igihombo gikomeye mu ngabo z'u Burundi zoherejwe muri iyi ntara. Ishyirahamwe Focode rero ritabariza abasirikare b'u Burundi baburiwe irengero. Iri shyirahamwe ryatangaje ko abarenga 1000 bari baroherejwe mu kibaya cya Rusizi, ubu hatazwi irengero ryabo. Focode ivuga ko hakiri urujijo ku byabayeho, aho hatamenyekana niba baraguye ku rugamba, barafashwe amatekwa cyangwa barahungiye mu mashyamba. Mu itangazo ryo ku itariki 4 z'ukwezi kwa mbere 2026, ishyirahamwe Focode ryagaragaje impungenge zikomeye z'imiryango y'abo basirikare, risaba ubuyobozi gutanga ibisobanuro bisobanutse kandi byizewe. Amakuru aturuka mu nzego z'iperereza avuga ko umubare w'ababuriwe irengero ushobora kugera ku 1794, bikarushaho gutera impungenge. Imirwano yabaye cyane hagati y'itariki 2 n'itariki 9 z'ukwezi kwa 12 2025 mu duce twa Ruvungi
Sange, Ruberezi na Kiriba yahuje umutwe wa AFC M23 MRDP twirwaneho n'ingabo za leta ya Congo FARDC ndetse zifatanyije n'ingabo z'u Burundi, imitwe ya Wazalendo n'abarwanyi ba FDLR. Amakuru atandukanye agaragaza ko u Burundi bwohereje ibihumbi by'abasirikare muri Congo, bamwe muri bo baguye ku rugamba, abandi barakomereka bikabije bajyanwa kuvurirwa mu bitaro byo mu mujyi wa Bujumbura birimo ibya gisirikare bya Kamenge. Kugeza ubu iherezo ry'abo basirikare baburiwe irengero racyari urujijo, mu gihe imiryango yabo ikomeje gusaba ukuri n'ibisobanuro bifatika, ariko inzego z'ubuyobozi zigakomeza guceceka. Reka dusoreze amakuru yacu muri Angola. Luanda mu murwa mukuru Rwanda mu murwa mukuru wa Angola kuwa mbere aharejo Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo yagiriye uruzinduko rugufi i Rwanda, aho yagiranye ibiganiro na mugenzi we wa Angola Joao Lourenço, anawe perezida uyoboye umuryango wa Afurika yunze ubumwe African Union. Ibiganiro byabaye mu gihe umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo ukomeje kuzamba. Perezida Tshisekedi wageze i Rwanda ku manywa akagaruka i Kinshasa uwo munsi nyirizina, yavuze ko intego nyamukuru y'uruzinduko rwe yari igamije gushakira amahoro uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Yatangaje ko Joao Lourenço yamugejejeho ibyifuzo bimwe yabonye bifite akamaro gushaka igisubizo cy'amahoro, nubwo yagaragaje ko ku butaka intambara yo igikomeje. Iyi nama ibaye nyuma y'iyemezwa ry'amasezerano ya Washington hagati ya Kinshasa na Kigali, mu gihe imirwano yakomeje gufata indi ntera mu burasirazuba bwa Congo. Umutwe wa AFC M23 Kinshasa ishinja gushigikirwa n'u Rwanda uherutse kwigarura umujyi wa Uvira muri Kivu y'Amajyepfo, ahantu hafatwa nk'ahantu hakomeye h'ingirakamaro mu by'umutekano nyuma y'igitutu cy'amahanga, cyane cyane Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho AFC M23 yatangaje ko yikuye muri Uvira, ariko leta ya Congo n'ingabo za FARDC bagaragaje gushidikanya kwishyirwa mu bikorwa by'iyo nkuru. Bakomeza bavuga ko ari agakino. Umuryango w'abibumbye wasabye uwo mutwe wa AFC M23 kwikura mu mujyi wa Uvira nibura mu ntera ya kilometero 75 uvuye muri uwo mujyi. Ukwiyongera kw'imirwano kwatumye abaturage benshi bahungira mu Burundi, kuri ubu bakaba babayeho ubuzima bugoye kandi bubabaje. Iyi nkuru tukaba tuyikesha ikinyamakuru La Voix du Kivu. Reka dusoze tubifuriza kugubwa neza. Iyi ni Kabara TV 1, wari kuri mikoro n'inkomezi James.